ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane w'indwi ni kwigenekerezo rya 18 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe bikomeje kugenda biba na ataka ikomeye mu bice bisatira igisagara cya Uvira. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko abazarendo nabo bakomeje gahunda bihaye yo kwerekeza Bukavu. Turaza kubyinjiramo turebe uko ibintu bihagaze, turaza kandi kubereka urugamba rukomeje kugenda rusatira ibice byinshi bya Warikare. Turaza kandi no kurebera hamwe ibikomeje kugenda bigaragara, turaza kandi kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara by'imyiteguro igisirikare cy'u Burundi gikomeje kurungika abasirikare ndetse n'ibikoresho. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutama ubikurikiranira hafi ugiye kuduha situation y'ibiri kuba mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane w'indwi. Mutama, waramutse neza? Mwaramutse neza bwana mumenyesha makuru. Twaramutse amahoro. Waruzindutse umpa ubutumwa mbwira uti atake zakomeye neza hafi igisagara cya Uvira. Nibyo rero tugiye turebere hamwe abasirikare bari kugenda boherezwa ndetse na kompanyi zidasanzwe zamaze kuzana ibikoresho. Mbwira ko mu misozi ya Uvira byifashe gute muri iki gitondo? Mu misozi ya Uvira ubu tuvugana n'ubundi haracyakomeje gukora igenzurwa ryo ku rwego rwo hejuru ndetse no kudeployinga abasirikare mu buryo butandukanye, ariko cyane ikitwa ikoranabuhanga ahangaha cyongeye gukaza umurego kubera yuko drone ziratsimburana mu kirere umunota ku munota, nubwo nizigira ibyago nazo zikomeza kuba nyinshi. Nibyo kijyanye na tekinoloji cyamaze kwimakazwa mu buryo budasanzwe. Turaza kubabwira drone de reconnaissance zikomeje kuzanwa, turebe kandi drone armée bivuga ko zigomba kurasa ibice bya Minembwe bitewe nuko nyine byanga bikunda babona neza yuko intambara ari iri kwerekeza. Turaza kandi kubabwira systeme de vision nocturne zashyizwe mu mujyi wa Uvira. Izi rero akaba ari systeme ziri gukoreshwa mu kureba nijoro. Ibyatumye havumburwa iki? Ibi ngibi byatumye havumburwa neza yuko mu majoro harimo harakorwa mapping ikarabutaka y'umujyi wa Uvira ukorwa n'intare zasarambwe. Birumvikana ko ibintu bitoroshye. Ni mu gihe kandi mu mashyamba atandukanye hamaze kuzanwamo kabutire do muvoma. Ibi rero ni ibikoresho byumva ibintu byose byinyeganyeza, aho bivugwa ko rero ambiscade zagiye ziterwa na FARDC mu mashyamba ari Runingu n'andi atandukanye bari gukoreshamo iri koranabuhanga kugira ngo ribashe kumva abatambuka. Turaza kandi kubabwira systeme de guidage razari. Izi ni systeme iyobora ibisasu hakoreshejwe urumuri rwa raza. Turaza kubyinjiramo. Turababwira kandi systeme GPS militaire. Turababwira kandi communication chiffre turebe uko bihagaze. Turababwira kandi barrage radio cyase guhagarika cyangwa se kubangamira itumanaho rya radio biri kurugaragara mu bihe bice. Mu bice cyane n'ubundi by'imisozi noneho yo muri Kivu y'Amajyaruguru, kubera yuko icyitwa communication nayo yarangije gucika kandi ni ku mpande zombi bigaragara ko harimo harakorwa mu by'ukuri ikintu kidasanzwe. Turaza kandi kwinjira ku bijyanye na guerre electronique aho bitangazwa ko nizasambwe zamaze kumenya amakuru ko FARDC iteganya gukora indege. Bakaba bamaze kugeza muri Sud Kivu ikoranabuhanga rya gisirikare rishobora guhanura indege ndetse no kubuza indege gukandagira mu kirere. Rikora gute? Ibikoresho bikora n'ubundi mu buryo bwa bugakora cover, ariko cyane ni welfare n'ubundi nabyo turabigarukaho mu buryo bwimbitse kubera yuko bigaragara neza yuko FARDC yabuze n'ubundi uko yataka mu buryo bw'isanzwe. Ibi turaza kubihuza neza na systeme de cible assistée par ordinateur bijyanye n'ibi bikoreshwa n'iri koranabuhanga rigezweho FDLR FARDC bamaze kuzana.
turaza kandi gukomeza kubabwira ko ibijyanye no guhererekanywa imfungwa bamwe batangiye kugenda babigaragaza ko birimo inzitizi zikomeye. Turabyinjiramo tanu kwa tanu, turebe ingingo ku yindi, turebe ivyo abasasanguzi bariko baragenda batangaza ku biriko biragenda biboneka. Turababwira kandi cyber defense FDNB na FARDC bafite. Turaza kandi kurebera hamwe systeme ballistique, ibi systeme ikoreshwa mu kurasa ibisasu ku ntera ndende yazanwe. Turabwira kandi lance roquette portable bivuga ko FDNB bifite, ndetse na gilet pare-balles bitangazwa ko za antibari zamaze kuzanwa. Mutama rero izi nizo ngingo z'ingenzi amakuru yacu yubakiye tugiye kurabira hamwe uko bihagaze. Tuyaherehe reka amakuru tuyahere neza mu mujyi wa Uvira, nyine tuvuga cyane cyane imyiteguro karabutaka irimo iragenda ikorwa mu buryo bugaragara cyane, ndetse no mu misozi yabo aho barimo barakora ikijyanye n'igenzura karabutaka hakoreshejwe drone, ndetse n'abasirikare ngo bamenyereye ibi bikorwa. Ni ukuvuga ngo yego hafi ahangaha ya Uvira market, kuri Uvira market cyangwa se neza hafi n'isoko arangije guterekwa simple control ya drone. yego bivuga yuko n'ubundi ifite mission yo gukora voyage mu mujyi wose, n'ubundi bareba buri kimwe, kubera yuko ngo mu masaha y'ijoro batangiye kubona yuko hari ibidasanzwe biri gukora. yego izajya izamuka route nationale numero 5 yose ari indege imwe igende, ariko nirenge nanone hano hafi ya hoteli Muhungu, hari hoteli Muhungu yegereye neza site yitwa Kavimbira, n'ubundi uri kwerekeza muri quartier yinjira neza ku mupaka wa Bujumbura nako wa Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. yego igaruke checking ibijyanye n'ubundi ngo n'ibiturika bishobora kuza gutegwa hafi y'amasitasiyo, ngo no gucekinga kuri sitasiyo yitwa Tanganyika, bagacekinga kuri sitasiyo yitwa Jinki, ndetse bakaza bagacekinga na sitasiyo yegera hano kuri Pharmacie des Nations, farumasi ikoreshwa n'abazungu cyane rwose hano n'ubundi kuri route nationale numero 5, ni kuri avene ya Gapu Kivu restaurant, neza umanuka hanacamo umugezi umena amazi neza muri Lake Tanganyika ahangaha. yego ubundi rero ngo izakomeze imanuke nigera kuri Eglise Neo Apostolique, igaruke hatangire gukora izindi noneho ziri neza zo zireba mu misozi miremire ya Fizi n'ahandi, iparitse hafi neza na Eglise witiye Musepake Galilaya. naho barangije kwakira simple control ya drone, nubwo mwabonye yuko nyine zatangiye gukora agisida, ndavuga igisirikare cya leta Kongo FARDC, ariko bafite nyinshi ndetse zigomba gukontorora no mu bice kugeza za Warungu kugeza za Mikenyi, ngiyo yose bafite izigiye nyine zihari. hari izo bakontorora kuri tere, hari n'izo bakontorora mu makontororo no nyine magari ariyo agiye ari hano mu mujyi. rero ibintu byahinduye isura. ibi rero kandi nanone bikagenda neza na deployment y'igisirikare cy'u Burundi, nanone nabo bazamuye igisirikare mu misozi ya hano Uvira, mu bice byitwa hano hafi na source de la ville hano za Mulongwe. yego ahantu hari abasirikare b'abarundi benshi. mu misozi yitwa Kiku naho hari abasirikare benshi b'abarundi, yego ngo abagera kuri 200 byibura, higanjemo cyane abasniper, ko biravuga ko abasniper bageze ubwabo kuri 50 bose, ngo nibo barimo bagenda batarikwa muri imisozi, ndetse bakaza guhagarara ndani mu biti ndetse n'imisozi miremire itegeye neza ngo abasirikare ba 23
ndetse na MRDP twirwanaho bashobora kuza guturuka. Urumva rero ko mu by'ukuri situation ntabwo yoroshye habe na gatoya. Yego nibyo situation ntabwo yoroshye, ni mu gihe kandi arandi makuru akomeye akomeje kugenda tugeraho ari guturuka mu bice bya Fizi. Ndagira ngo nyemerere nayo tuyabwira abadukurikiye. Amakuru ari kuva mu bice bigenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu bice bya teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko abazarendo banze ko muri ibyo bice hakorera abasirikare ba leta ya Kinshasa. Hakaba hari abaje baturutse Kremi babashinja guhunga umutwe wa MRDP twirwanaho mbere yuko berekeza i Kremi mu ntara ya Tanganyika. Aya makuru aragaragaza ko icyo gikorwa cyo kwanga abasirikare ba FARDC muri Fizi abahageze bavuye i Kremi icyabaye ku munsi wo ku itariki 16 kwezi kw'icyenda 2025. Biravugwa ko aba basirikare mu kugera muri ibi bice by'Ifizi baturutse Kremi mu ntara ya Tanganyika bakoresheje ubwato buzwi nka Zongwe. Bageze rero ahitwa Mboko muri groupement ahitwa Bubugwa Mnoru muri segiteri ya Tanganyika, bakirwa n'abazarendo banakora ikiganiro. Bikomezwa bivuga ko muri icyo kiganiro nibwo abasirikare basobanuriye ko bagarutse mu bice bahozemo mbere yuko berekeza i Kremi bahunga imirwano yabahuzaga na twirwaneho mu bice bya Rugezi no mu cyo hagati muri teritwari ya Fizi na Mwenga. Nyuma nibwo abazarendo bahise bategeka ko aba basirikare bahita basubiriyo baje baturuka vuba na bwangu, maze nabo berekeza yahitwa Manga muri groupement yahitwa Bwari kugira ngo bafate ubwato basubireyo. Ubwo bafataga ubwato banyuze mu kiyaga cya Tanganyika mbere yo kongera kwisanga i Kremi bahita bakora impanuka rugikubita. Aho gukomeza urugendo, amakuru amwe avuga ko bakambitse muri aka gace kahitwa Manga, ariko nanone andi makuru avuga ko hari ababonye andi mato abatwara ndetse kuri ubu bamaze kugera i Kremi aho rero baje baturutse. Hagati aho muri iyo mpanuka yabaye, amakuru agaragaza ko nta wahagiriye ikibazo sibye ubwato bwangiritse moteri yayo gusa. Ikavuga ko kuri ubu ngubu rero bikomeje kugenda biba byose bikomeje kugenda biba mu gihe amakuru akomeye agaragaza ko abazarendo biyemeje kurwana ku rute FARDC aho bashaka ndetse banasabira abayobozi babo kwinjira mu buyobozi yaba ku rwego rwa guverinoma ndetse no ku rwego rw'intara. Ibyo benshi bakomeje kugenda bavuga ko bazarendo bakomeje kwishyira ku rundi rwego, ni mu gihe kandi basaba ko batumirwa mu biganiro bibiri Doha bakabigiramo uruhare. Ngayo nguko rero mutamurumva ko umuzarendo yakamejeje yakarari. Ntabwo byoroshye birumvikana. Kuzinda aksi byifashe gute Mutama mbere ko turi buze kurebera hamwe ibijyanye n'ababirigi ku kibazo cy'u Rwanda ndetse na leta yaranira intwaro rusange ya Kongo? Ngo kuzindi axe umuntu yareka cyane ni axe za wenda kugira ngo uze kubona ukuntu ubwira abantu buriya butumwa nakohereje bw'ibyo muri teritwari za Warikare ndetse na Masisi. Hano muri ibi bice byo muri Sud Kivu n'ubundi cyane mu bice bituwe n'abanyamurenge naho hakomeje kugenda hagaragara igisa n'imyitozo irimo iratangwa mu buryo butandukanye. Yego, aho cyane amakuru twamenye ni uko mu 23 ndetse na MRDP twirwanaho batangiye kwigisha abaturage mu bice baherereyemo ngo uburyo bazajya birinda ndetse n'uburyo bazajya batangamo amakuru. Ni inama ariko nanone ubona yuko sisa naho harimo nyine kijyanye n'imyitozo. Yego, bagomba kujya bagira ubwirinzi butandukanye ndetse bakamenya n'igihe cyo gutangira amakuru. Amatelefone arimo aratangwa mu buryo bwo kugira ngo nyine abaturage batazajya bahura n'ibibazo bikomeye cyane by'intambara, kuko babona neza yuko byanga bikunda irimo irahasatira. Nayo ni amakuru twarangije kumenya rwose. Yego Mutama rero reka turebere hamwe dosiye ikomeye iri kuvugwa ku bijyanye n'ababirigi ku bibazo bikomeje kugenda byibonekeza useruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo ndetse no muri diplomasi muri rusange.
ubwo twinje mu makuru yacarabana n'ububanyi n'amakungu turababwira ko Ubirigi bwahinduye imvugo ku makimbirane hagati ya M23 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ubirigi bwatangaje ko gufatira ibihano umutwe witwaje intwaro wa M23 n'abayobozi babo n'abayobozi bo mu ngabo z'u Rwanda atari byo byakemura amakimbirane y'intambara mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, ahubwo ko ikiza ari ibiganiro hagati y'impande zihanganye. Ibi byatangajwe mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique, aho yavuze ko igisubizo kiza ku makimbirane y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ari ibiganiro. Yagize ati ariko ntabwo ari umuntu w'igitangaza wakemura amakimbirane, ikigaragara ko ari ingenzi kuri twe ni igishobora gukemura ibibazo byihutirwa bikeneye ubutabazi, tuzirikana ko gukemura amakimbirane biri mu biganza bya Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanavuze ko ibiganiro igihugu cye kitazivangira gahunda y'amahoro iyobowe na Amerika na Qatar, ariko ko mu gihe intambara yakomeza muri Kongo ibindi bikomeye bigomba gufatwa, kizongera gusaba ko hafatwa ibihano. Ubirigi mu ntangiriro z'uyu mwaka bwahatiye ibindi bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'ibindi bikize kwisi gufatira u Rwanda ibihano rubushinja gutera inkunga umutwe wa M23 uhungabanya umaze igihe gikomeye uhanganye n'igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Icyo gihe Ubirigi bwagaragaje ko mu gihe biriya bihugu byashyira igitutu ku Rwanda rukareka gutera inkunga uyu mutwe wa M23, nubwo u Rwanda rutera utwatsi ibyo birego bwabonaga ko amakimbirane amaze imyaka myinshi mu banyekongo yahita arangira burundu. Ibi byaje gutuma u Rwanda uhagana bigaragara ko umubano w'u Rwanda ndetse n'iki gihugu uhita uhagarara. Rusobanura ko byagize uruhare runini bikaba rero ari ibintu kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara. Muri kiriya kiganiro Minisitiri w'Ububanyi w'Ububirigi Prevo yanabajijwe impamvu leta ye icyo cyumva ko ibihano byakemura amakimbirane muri Kongo, asubiza ko ibihano atari wo muti w'igitangaza, ahubwo ko ikiza ari ugushyira ibiganiro imbere hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23 uyirwanya. Mutama rero ngayo nguko wakomeza utubwira n'ibindi. Yanga abantu barabyumva neza yuko bitoroshye kandi ndetse igisirikare cy'umutwe wa bataka muri ubwo buryo, ariko kandi none urebye uko ibintu bimeze, yego biragaragara neza yuko umutwe wa M23 nanone ushobora kuza gusanga ingabo z'Uburundi cyane cyane zakamejeje cyangwa se hari ukundi kuntu zigiye kubikora, kubera yuko nazo zatangiye kwitegura cyane nko muri Site Kivu. Bari kwitegura iki? Bari kwitegura n'ubundi gusubiza inyuma cyangwa se icyitwa neutralisation cyo ku rwego rwo hejuru. Na mukanya uratubwira ngira ngo wabonye yuko basohoye abasirikare barenga 7,000 special force. Yego ni ibintu ngo byari byaramenyekanye mu gisagara cy'Uburundi mu bice bitandukanye birimo abasirikare. Ubu tuvugana rero batangiye kohereza n'ubundi muri iyi misozi ya Uvira cyane cyane mu rwego rwo kugira gute rwo kuza kunetaraliza ngo umutwe wa M23 kubera ko babona neza yuko ugiye kwataka. Izo atake zo muri Kivu y'Amajyaruguru muri Warikare zatumye baratangira gufata ibice bitandukanye. Abarundi bo ngo barangije kubona yuko ari uburyo bwo kwijijisha igisirikare ngo cya FARDC. Yego noneho ngo kiri imbaraga ngo mu ntambara yo muri Kivu y'Amajyaruguru nibarangiza ngo bibagirwe yo muri Kivu y'Amajyepfo. Yego rero abarundi ngo biyemeje yuko byanga bikunda bagomba gushyiramo imbaraga zose ku buryo intambara yo muri Kivu y'Amajyepfo bagomba kuyirwana nk'aho FARDC itagize gute idahari. Aya ni amakuru twarangije kumenya kuko hari bamwe rwose batangiye kwinjira mu misozi ya Mingo, kwinjira mu bice byahitwa Kasep ndetse na za Nyamanzu. Yego rero bimeze nabi cyane, intambara ishobora kuza gukomera kuko nk'ubu ngubu mu bice bya teritwari ya Walungu, mu bice bya teritwari ya Mwenga ndetse na Fizi haracyakomeza kugenda hahinduka mu buryo bugaragara. Yego nibyo reka
Rumangabo kandi turebe ibikomeje kugenda bigaragara aho rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binibonekeza ko urugamba rukomeye ruri kwitegurwa kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera. Turatangira tubabwira ibyabaye aho mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikomeje guhura ndetse n'ihungabana ry'umutekano muke. Kuri ubu ngubu mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru habera igikorwa kidasanzwe aho Alliance Fleuve Congo igizwe na AFC M23 MRDP ibijyanye n'imyiteguro ikomeye ikomeje kugenda irimbanya. Ni intambwe ikomeye yatewe mu kwiyubaka mu buryo bwa gisirikare aho ku munsi w'ejo kuwa Mungu ku igenekerezo rya 14 kwezi kw'icyenda 2025 iri huriro ryingije mu ngabo zaryo abakomando 2434 bashya basoje imyitozo ya gisirikare mu kigo cya Rumangabo giherereye muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuhango wo kwakira aba basore n'inkumi wabaye mu mihango ukomeye wayobowe na General Major Sultan Emmanuel Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za Armée Révolutionnaire Congolaise ishami rya gisirikare. Uyu muhango wabereye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo ahantu hasanzwe hifashishwa mu myitozo y'abarwanyi kuva na kera. Muri uwo muhango abasoje amasomo bambitswe ingofero zidasanzwe barete do commando nk'ikimenyetso cy'uko binjiye mu mitwe ya AFC MRDP nk'abarwanyi b'inararibonye cyangwa se twakita ko ari special force. General Makenga akaba yarashimangiye ko aba basore bashoje Cour Commando amasomo akomeye yo guhangana ku rugamba by'umwihariko mu kurwanira mu misozi no mu mashyamba ndetse no kurwana mu buryo bwihuse. Yabasabye kurangwa n'ikinyabupfura, kubaha abaturage no guharanira inyungu z'igihugu. Muri abo 2437 harimo abasirikare bari barafatiwe ku rugamba mu ngabo za leta nyuma baza kwiyemeza kwinjira mu mitwe ya AFC, nubwo rero hari abavuga ko binjijwemo ku ngufu kuko muri principe de Doha biragaragara ko Kisekedi asaba abasirikare ko agomba kubasubizwa, nubwo bitazwi neza ko niba barinjijwemo ku ngufu cyangwa se ari amahitamo yabo, dore ko nta n'umwe urajya imbere y'itangazamakuru agira icyo atangaza. Mu ijambo rye General Sultan Emmanuel Makenga yasobanuye ko ibyo barimo ari intambwe ikomeye mu rugamba rwo kubohora igihugu. Yashimangiye ko ibibazo by'umutekano, politike n'ubukungu biri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bizatewe n'ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi. Amushinja kuyobora igihugu mu buryo bw'ivangura no kuba yaragiye abiba amacakubiri mu baturage. Yavuze ko Perezida yahaye umwanya munini abacancuro b'abanyamahanga kuruta abasirikare b'igihugu, ibintu yise ko bishobora kuba ari distribution militaire bigatuma umutekano wa Kongo urushaho kuzamba. Makenga yasabye abari kwitegura urugamba rukomeye rwo kubohora igihugu, avuga ko umutwaro wo guhindura Repubulika Demokarasi ya Kongo uri mu maboko yabo. Uretse Sultan Emmanuel Makenga hari n'umuhuza w'ibikorwa mukuru cyasemo Alliance Fleuve Congo, konseye wayo washimye imbaraga zakoreshejwe mu kurangiza imyitozo. Yavuze ko abasirikare bashya bazunganira izindi brigade enye zimaze igihe zikora akazi gakomeye, bityo ko bizatuma haba imbaraga zihagije zo gukomeza ibikorwa byo kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ku batazi bya gisirikare turabwira ko brigade bigizwe na batayo zigera kuri enye, byumvikane ko n'abasirikare bari hagati barenga 4000 ho gato. Zibika bivuze ko kuri ubu zasarambwe niba zifite brigade enye bafite abasirikare barenga 16000 aho murabyumva. Uyu muyobozi yavuze ko kubohora igihugu bitangiye kandi bizagera hose. Ashimangira ko iyi gahunda ari igihe kirekire kandi ko AFC ifite umugambi wo gukora ibikorwa byose nkuko leta isanzwe ibikora, kwinjiza abasirikare, gutegura ibikorwa bya politike ndetse no guharanira inyungu z'abaturage. Iyi ni intambwe igaragaza uburyo AFC ikomeje kwiyubaka mu buryo bwa force regarire cyangwa se ingabo ziteguye nk'iza leta, aho rero ibikorwa byo kwinjiza, kwitoza no gucunga imirongo ya gisirikare bikorwa mu buryo bwa kinyamwuga.
abakurikiranira hafi ibijyanye n'umutekano bavuga ko kwinjiza abasirikare basaga ibihumbi birenga 7 bishobora guhindura ishusho y'imirwano mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Bamwe baravuga ko iyo ari integuza ikomeye igaragaza ibyaba bigiye kuba. Bamwe baravuga bati ni mwambarire turebe urugamba, abandi bakavuga bati abaturage bafite ibyago bikomeye. Abakristo bo barakora ikimenyetso bakavuga ko ibi nta kabuza bigaragaza imirwano ikomeye. Tubitse ko Rumangabo kuri ubu yamaze guhinduka Centre de Formation cyangwa se Training Wing mu Cyongereza, akaba ari ikigo gikomeye gifite ubushobozi bwo gutegura abasirikare bagomba kujya ku rugamba. Umuhango wo kwinjiza abakomando bashya 2737 mu ngabo za AFC wagaragaje uburyo iri huriro rikomeje kugenda ryubaka igisirikare cyubakiye ku mategeko mu gihe leta ya Kinshasa ikomeje guhangana n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye. Biragaragara ko uruburo rugamba rukomeye rugiye kuba rwakomera. General Sultan Emmanuel Makenga mu ijambo rye akaba rero yarasigiye abakomando bashya ubutumwa bwo guharanira kwinjiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nzira nshya y'imiyoborere, mu gihe umuhuza bikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo yashimangiye ko urugendo rwo kubora igihugu rwatangiye kandi ko rutazasubira inyuma. Nta gushidikanya ko kwinjiza abasirikare bashya muri ibi ngibi ntabwo bagiye kuza kwigisha ivanjiri, ni urugamba rukomeye bagiye kurwana ibishobora guhungabanya bikomeye ituze, ndetse bamwe banabibona ko bishobora kuba byaba bigiye kubangamira ibiganiro by'Idoha. Benshi bari biteze ko bishobora kuzavamo inzira y'amahoro, bikavugwa ko niba bakomeje gutegura abasirikare nta kabuza bigaragaza ko urugamba rugiye kurushaho gukomera. Mutama tujyane mu Minembwe naho duhe update nyuma y'ibi biri kubera Rumangabo. Sarugezi n'ahandi muri Kivu y'Amajyepfo, ariko cyane cyane mu bice bituwe n'abanyamurenge. Yego, naho hakomeje kugaragara ikigango cyo ku rwego rwo hejuru cyane cy'abasirikare b'u Burundi, n'ubundi bavuga yuko byanga bikunda ngo ibi bice aribyo bigomba kuzatangiramo intambara. bari kwikanga aba izi forces zasohotse. Yego kugira ngo ubwo ngubwo wenda wanaza kubicisha ariko icyo nakubwira ni uko ubu tuvugana abaturage ubwabo baravuga yuko bashobora no gutangira guhunga kubera yuko ukurikije uko ibintu bimeze muri ibi bice bya Sud Kivu. Yego, biragaragara ko ariho intambara izatangira, kuko ngo abarundi bo barabona yuko kuba umutwe wa M23 ndetse na MRDP twirwaneho bakomeje kugenda basohora abasirikare bangana gutya bameze gutya, bigomba byanga bikunda gushyira igitutu ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abafasha babo. Ibi rero bigahita bihereza abarundi ikintu cyitwa imbaraga zo kurwanya Kivu y'Amajyepfo nk'aho ari igice kimwe cy'u Burundi. Ubwo rero abaturage aha ngaha batangiye kwikanga bavuga bati ese noneho turaza kubigenza gute, turajya hehe, biragenda gute mu by'ukuri. Gusa muri aya masaha ubu tuvugana amagingo ya ngaya nta bombe zirimo ziravuga, ariko bigaragara neza yuko isatane havugira amabombe yo ku rwego rwo hejuru, dore ko hari n'abazalendo benshi cyane nabo bari muri penetrasiyo n'ubundi baza kugaragaza yuko intambara biteguye kuyirwanya. Yego, ni umugabo ukomeye cyane yitwa Mwaku Mbukuru Daniel niwe wapfuye. Ubwo dutegereje rero undi bari buze kujya gute kuzana. yes, turaza kubihuza n'amakuru akomeye ari kuvugwa ko kuri ubu ngubu General Hamuri Kutumba William avuga ko ariwe kuri ubu ngubu urongoye ibikorwa byose bya gisirikare muri ibi bice. Ibikaba bivuga ko bishobora gutera imvururu zikomeye mu bazarendo bo mwabiri abice. Ngira ngo uyu Hamuri Kutumba yarasanzwe ayobora icyama kiswe Mai Kutumba cyari gisanzwe kibasira abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Kuri ubu ibi byose rero bikaba byashyize ibyago bikomeye ku banyamurenge na mu bwoko bw'abatutsi bari mu gisagara cya Uvira. Turinjira Uvira indani tubabwira ibiri ko biragenda biboneka muri ibi bice. Turaza kandi kubabwira zone occupée uko bihagaze, turebera hamwe kandi base militaire uko imeze. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'ibikomeje kugenda bibera kuri position defensive, aho rero bivuga ko FDN na FARDC bubatse ubwirinzi budasanzwe mu bihe bice. Mu bice
cyane cyane byegereye ikibuga nako ikiyaga cya Tanganyika ndetse no mu misozi iherereye hano mu kibaya cya Ruzizi nabyo bikomeje kugenda bigaragara neza yuko rwose bafite koordination yo ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe kandi tayari ikoranabuhanga rihambaye ryamaze kuzanwa rya dispositif de vision nocturne ibiro n'ibyuma bireba mu masaha y'ijoro. FARDC mu gisagara cya Uvira kabamaze kubyicarana kuko ivuga ko isaha yose intare zasanzwe zishobora kwinjira muri uyu mujyi zihishe. Banywanyi ni page ikomeye tugiye kurebera hamwe ibiri ko biragenda biba, turaza kandi no gukomeza kugenda turaba ibiri kuvugwa mu bubanyi n'amakungu, turebe ibikomeje kugenda bitangazwa hagati y'u Rwanda ndetse na leta n'intwaro rusange ya Kongo kubirebana n'iberutse kuvugirwa muri Loni. Turaza kandi kubabwira ibikomeje kugenda vyibonekeza aho abantu benshi mu bakurikiranira hafi biri ko bavuga ko nyuma y'urupfu rwa General Mwaku kuri ubu rugamba rushobora kuba rugiye kurwanwa mu isura nshya, bakabihuza nuko byagenze mu gisagara cya Goma ubwo General Chirimwami Peter yitabaga Imana ahisakurikira operation zikomeye. Bamwe ro baravuga ko isaha yabigeze. Turinjiro turebe kandi bivugwa muri twirwaneho ndetse n'izasarabwe. Niba ari ubwa mbere dukurikiye banywanyi tuconda sabone dukomeze tubana mu buryo bwiramvuye, kandi hano tubagezaho amakuru akomakomeye yarebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama tuyaherehe? Reka amakuru tuyahere mu by'ukuri kuri iyi nkuru yakomeje kugenda ivugwa cyane n'abantu wabonye yuko ari agahinda gakomeye cyane nyuma y'abantu 200 bamaze gupfira mu manuka y'ubwato. Yabereye he? Yabereye ni impanuka ebyiri mu by'ukuri z'ubwato zabereye mu ntara ya Equateur muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Imeze mu kanya nayo mpamvu tutigeze twibwira wenda abadukurikiye mu mfunyafunyi aho mu by'ukuri wenda dushobora no kuza kwigarukaho mu buryo burambuye, ariko mbere abantu yuko izi mpanuka zice abagera ku 193 urumva barashyika benda gushyika kuri 200 ndetse kandi ukurikije n'abakomeretse n'ubundi 200 bashobora kuza kugeramo. Yego, hagati aho twihanganisha imiryango y'abagize ibyago, abapfuye tubifurize iruhuko ridashira. Yego, ubwo rero urumva abandi baracyasakishwa. N'impanuka zabaye tariki ya 10 ndetse n'iya 11 2025, ariko nyine ibijyanye no gukusanya amakuru y'abitabye Imana cyangwa amaze kuboneka twabimenye mu kanya gashize rwose. Yego, ngo byanatangiye no kwemezwa nyine ni mu itangazamakuru ndetse na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kugenda babisobanura. Ni muri agahinda mu by'ukuri wenda umuntu atanavugaho byinshi cyane, ariko navuga ngo ubu tuvugana abaturage bongeye guhaguruka barahagarara baravuga bati rwose bashyireho uburyo bwiza bwo kugenzura imikorere n'imikoreshereze y'ibigenda mu mazi. Ubwo ni ukuvuga ngo nta mato ndetse kontorore yose baravuga basaba ngo igihugu kigire neza bijye bigenda neza, kuko ngaba abapfuye n'ubundi biragaragara neza yuko byatewe n'ubundi no gupakira ibirengeje ubushobozi, ndetse bikanavuga yuko byanga bikunda hari harimo ibijyanye no kutubahiriza amategeko n'amabwiriza yo kugenda mu mazi. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane giterwa na organisation y'igihugu muri rusange. Ubundi watwinjiza muri Uvira bagenda babwira noneho birimo biragenda bivugwa ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo cyane muri iyi misozi ya Minembwe, kuko naho tuhafite amakuru menshi. Yego, mbere y'uko uri buze kutwinjiza tureba ibiri kuba, reka dure ku bijyanye na sécurité générale. Turaba twinjiye mu buzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ndatangira mbabwira ko abaturage bamaze igihe baterwa gahinda n'ibiri gukorwa na FARDC na Wazalendo, kuko bavuga ko bari kugirirwa nabi. Ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC rirwanya ubutegetsi bwa leta n'intwaro rusange ya Congo ryavuze ko rigiye gutabara abaturage bari kwicwa n'ingabo zirimo iza FARDC, iz'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ndetse na FDLR. Byatangajwe n'umuvugizi wa AFC
ku rwego rwa politiki bwana Lawrence Kanyuka aho yavuze ko abatazakomeza kumva imiborogo y'abanyekongo bamaze igihe bicwa n'ihuriro ry'ingabo za Kongo avuga ko bagiye gutabara vuba na bwangu. Uyu muvugizi yabwiye imiryango mpuzamahanga kudakomeza kureberera ubwicanyi bukorerwa abasivili mu burasirazuba bwa Kongo, agaragaza ko ibi bikorwa n'igisirikare cya Kongo ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro. Yakomeje avuga ko uduce turimo ahitwa Kibati, ahitwa Kasopo, ahitwa Bibwe, ahitwa Hembe, ahitwa Ruhinzi, ahitwa Kitwe hose hakomeje kugenda habera ubwicanyi bukomeye bukorwa n'aba barwanyi. Asobanura ko ubwo bwicanyi butaberemo butakomeze kugenda buba aha gusa ko no muri Uvira buri kugenda bufata indi ntera. Yamaganye kandi yivuye inyuma ubwo bwicanyi n'ibikorwa bya kinyamaswa ndetse n'imvugo z'urwango zikomeje kujyana na biriya bitero. Mu gusoza agaragaza ko AFC idashobora gukomeza gucejeka, ashimangira ko igiye gutabara abaturage bamaze igihe kinini bari mu gahinda gakomeye gaterwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hejuru y'ibyo navuze ko aho ibyo bitero bitegurirwa hose bagomba kujyaho bakabicecekesha. Ibiro bikaba byahise bigaragaza imyiteguro ikomeye igaragaza izasarambwa ibyo zigiye gukora. Mutama ndagira ngo rero twinjize mu nkuru nyirizina uduhe ishusho yiri kugenda bitegurwa ku rwego rwa gisirikare. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere abantu banyemereye tubanze duhere muri ibi bice uvuye uyu muhanda uva Kamanyora, muhanda Kamanyora Uvira, bigaragara neza yuko hari ibitegurwa bikomeye cyane. Mu minsi yashize twatimo tubwira abantu abasirikare bo muri Repubulika y'u Burundi Yego neza yuko barimo barashaka kuza kwinjira ahangaha. Biravuga yuko hari abasirikare binjiriye ahitwa Gihungwe ndetse n'ahitwa Nyamitanga, tibagiwe no mu gace gaturanye ahangaha kayitwa Ndava. Ubwo ndimo ndavuga ibice byo mu gihugu cy'u Burundi kandi abantu babyumvishije. Yego binjiye mu rwego n'ubundi rwo kugira ngo baze binjire muri ino Prenegere Ruzizi uvuye Kamanyora ukaza muri ibi bice bya za Ruvuge kugira ngo wajye wumva kenshi twajya habera imirwano ahitwa za Kakamba, ahitwa za Ruberezi. Aho hose ngira ngo urabizi yuko M23 yagiye ifatamo uduce tumwe na tumwe, ariko hakagira n'utundi duce tumwe dusigara mu maboko y'abarwanyi ba Wazalendo, FARDC ndetse na FDND. Yego n'agace kitwa rwose Kigurwe, ubwo niko gaturanye neza n'aka gace ko mu Burundi. ngo nimvuga Kigurwe abantu bamwe bahita bumva Ndunda, wambutse Ndunda uhita winjira mu Burundi ahitwa Kagunuzi. ahangaha hose ngo abasirikare b'abarundi bapamiye bazengurutse ahangaha ubundi ni ku mupaka, ariko bamwe ngo banatangiye no kwambuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko nk'ubu ngubu barabinjiye neza hafi ya centre de santé ya Ndunda. ubwo rero bangaba ngo baje kwataka bikomeye cyane, kuko ngo M23 yari yatangiye kwinjiza neza abarwanyi bayo ngo bari mu butasi rute nationale nimero 5. kugira ngo urabizi ko zasanze aho M23 yigeze kwagera za Rungutu, nuko nguko za Runingo. urabizi neza yuko akontrole bikomeye cyane natwirwaneho. biramuha ko rero abarundi batangiye kwinjira ahangaha kugira ngo babe bagira gute batangira intambara ikomeye cyane, kuko ngo batangiye guterwa impungenge n'aba barwanyi ba M23 barimo baroherezwa muri ibi bice bituwe cyane n'abanyamurenge. rero bimeze nabi cyane hano muri Kiriba ku rutindo, hari urutindo rwa Kiriba kuko hacamo umugezi wambukiranya ijya no mu gihugu rwose cy'u Burundi. byumvikane ko mu by'ukuri binanga bishobora kuza kurushaho gukomera. iki kibaya cya Ruzizi, Prenegere Ruzizi ashobora kuza gukora imirwano ikomeye cyane winjira neza muri Uvira. ubwo ngira ngo abantu barabyumva. hano za Kawezi aho hose harimo haravugwa mu by'ukuri atake ku mpande zombi, winjira neza mu mujyi wa Uvira. ibintu bishobora byatangiye ryari ibyo? ni ukuvuga ngo byatangiye amasaha y'umugoroba w'ijoro, ariko biri kugenda bifata intera bitewe n'uko abasirikare b'abarundi barimo baragenda bakwira imishwaro
bagiye banabonwa n'abaturage bamwe bari bari mu bikorwa by'ubuhinzi kuva mu gitondo kugeza na magingo ngaya biracyari kugenda bigaragara. Yego, kugeza ubu haba hari umuturage wenda bizahungabanyije akaba yavuye mu mitungo ye yerekeje y'ubuhungiro? Kuko bitari byatangira kugira affection ko navuga ngo bigira ingaruka bitewe n'uko batari batangira kuvuza amasasu, ntabwo abaturage bari batangira kwimbuka, ariko urumva amakuru bahanahana yiganjemo ikintu cyitwa amakuru y'ubwoba. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Murakoze cyane kugana mumenyesha makuru. Namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha, tubashimire cyane kandi wowe dukurikiye bwa mbere twishyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.